Kumshi benta ban penklan ban penrung ya ketien khasi ka kharnit ka bapra jang ka riti sanchar jang ka ri India ka khasi authority society ka badai ru ka sanjuk jang kinong thokot ka jela ha ka ketien khasi rengkat ka jing snok tilang da ka hinau trap Delhi association kila penlong da ka jing merjing mut halor ka thok katar ka kolshor u khasi hanong ba Delhi ha national YMCA hostel kumshi benta ban pensngau ka sarkar India ba ka ketien khasi kla dei ban yo rungno ha ka kharnit ka bapra namar ba kla biang ha ka renyeng renyot jangka haba ajingkran ha ka ni ka sngi na kalyang ukong san ubadei ru UMP Shalok Sabha na Shillong seat uba Vincent H Pala ula ai ka jing ro ya ka KAS ka ba la ban penlong kum kini ki seminar ulong ru ba kum kini ki jai program kan dei ka we na ka bit ba ka lar ka lenti ki ba la ban pen ko ngu ya ka sarkar hakani ka seminar lawan bandan lang daga Dr. Ampering Lingdo kum ka sembut kongsan kabade ka minister jaka tanat ka koi khia ka sarkar jela hakar jinge don lang ki MDC jaka KHADC kentup ki sang bhalang ba pher rengkat ki riu shampang jaka jela bat yakani ka program lasno kti lang daga art and culture jaka sarkar ka bayar rap haka jing bei pisa Manra syakmat penkiu jadi agendas di bawah kematam national ngalaju yang punya snok yang dari Islam di Beladak tu ban konkret yang di documentation ban submit siapa Ministry of Language ban keren yang Department of Language sorry ban keren kalau tadi bakam nila pa yang ikut Islam di dunia di ban pen scan Nagay profesor kepada kami yang pada ni ban pada hanya ru kita ai di keren mereka baik ke bakwa bandong ba seminar kumne ngayaro yang kating start dan kasih atau society ban organize seminar mar kene kawai kalat ban ai ikabut ban ai kanu benta nang ba ila ban yang semat iyo na kapren borbor i bagadon ka hit and miss nang hit kan sedon ikaban miss Admit ba kapor ba Maria Long MP na kumaw nali sa mawai ng tulo ay Fadarski di Fadarski o nga medyo Kristom ban rong ya kaktir kasi ako kay sidul kumaw ikong mentan baka kali ako lok sabah ko no kapag kanang paginyo isabot dan ay di kasi auto society na ay ba dia ay kabang hindi kanle nalale tapos ito bang ay di tangkap to kanila ba di pagsuan palong digital ka parliament ni ka to ko nandon ka kren di pagsuan buat di bang ale pagsuan kadang ka pamilyo na mga ba to ko ka digitization kang the client, they don't have